Ka Sanshaprang Village Organization hakasnong Mausentai Ribhoi District kabahap hapok ka CNR di Blok Umling kalayo ban rakhe ya ka jingdap pura bashis nem jongka sngikha ka jongka nadu balaseng ya ka haus nem arjar arpo ketika VO laseng ningkong ya ka haka arpu pratrik no pra arjar arpo bat shis nem pura la rakhe daps nem haka arpu pratrik no pra arjar arpuwei but please ndon ru ya ka office tray kam jong ketika VO da uba don kupar Sumer MDC barim ka umsning constituency ubalashim ya ka benta kum ukongsan but lasaki ya ketika jingpli da uba KM Seliang rang ba shnong ka Mausentai but ki nongkit kam ka VO but kid khot na ki santli ki SHG na ketika shnong ya ketika office tray kam ban pensuk ya ka kom shim jingken ya ka jing tray kam ki SHG la ais ngobha ya ka wei na ki kamera ha ying dor bar Mausentai da ki bor shnong ha ka jing dor rangkat ki riu rang ba na lor urang ba shnong la pen phu pen phing ya ketika jing rakhe da ka jing shim benta ki SHG ha ki program bapher bat la pen long ru ya ka jing ot yau ki sngi kha shwa ban pen wa ya ka jing yalang sen anajar khatnyo maki jimut jong gani mission jimut jong mission golong ban penkubor yang kilogame women empowerment kamu penkubor dari sorga India kakuar penkubor yang kilogame hari India berkoi hamaरे India धीरे धीरे किधे जरी sportkan kini kiba kinpok dan kiken kiba ham kinpok yang kiधे haki hai rihor hari pagron kompon pan dalam telah juni lomba ni pa ni ada berkumpul rumah jadi long ni juni mau kajat long asyik long ni jangan say mau kajat putih kio orang tengsen juga yengsen kio orang kita te ni ko bisa boleh bersih di mana itu aja cekui hey ni hai boleh rumah ada kena jadi I want to show berkumpul dari scheme dengan National Rural Livelihood Mission lalu kubur show jadi lombe kalau kamu soalnya jadi kamu jangan commission orang kuno bandar di kau yang cinta women empowerment I want you to be baru bandar di kau yang cinta bagaimana commission kerja lagi perkan seriba kerja berdengkam belakang kepada berjentil yang berokok hari ini SHG dan Sandali National di Bihar Bio lembaga Village Association Bio kiskim kipisah pelaman gerbang ke sorga India lembaga blok naga National Rural Livelihood Mission kerana Pak Jokowi ke emergency berperiak yang di mission kerana Mega State Rural Livelihood Society lembaga ini alang menteri kami pun itu juga mission juga ada scheme ada mission dia iba kaji pun ni kalau mau kamu ngaji tem lagi resource person dia ya kan dia lagi nak nak blog kila ai mas dia ada video kembali sahaja mereka bandul ada assets kita komisi email moki kibuli kamera bantu ikhtiar aku nggak ada makanya seluruhnya dari vice president yang mengilang yang tak sahaja aja fasulman ini serius yang bertang hari ini kan serius serta CIF Community Investment Fund